Ngiyamlingelela bantwana benkosi enkulu ekithi eqhimba Enazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo sokuqala. Ngicela umshumayeli Hlophe wase-4th Mission asokala lesihlabelelo inkosi imbusise. Ose sigelelo baba
Enkosi masikhuphe standards. Amen. Leli thuba sizonika abafundisi baleli bandla ukuba bafakaze imisebenzi emihle eyenziwa ubabamkhulu. Ibe salodwa lanele nisindidelane inkosi imbusisa. Ngizwile ukuthi hayi liyashisila nganami bese ngiphethe samlela. Ngenzela njalo njengoba ngikhuluma nje, ngenzela nina abafundisi ningadonsi kakhulu. Khona abantu abanezifo zokuwala. Manje-ke umuntu uzothi nje bese shesha abantu bakhululeke. Nkosi imbusisa. Sihlangene ngendaba kababamkhulu. Indaba kababamkhulu indaba engachazeki. Mawungase uyichazele umuntu ongelona Enazaretha ngashoni ilanga. Yona isangane wane kodwa iqiniso. Njengokuthi izolo besentabazwe abanye ke bayibona imgilingwane eyenzeka lapha entabazwe kuthiwa lezo behalalisa, kodwa ngangazi ukubahalalisana ngisendlini. Thiye sengibuza ngakusasa abantu bebebona isitimela sihamba emkhathini. Indaba kaShembe into engeke uyichaze. Bese abanye beyaphika ukuthi uShembe uNkulunkulu, uShembe uNkulunkulu. Ukuthi abantu abezwa mayethi umkhulu ilanga uNkulunkulu esezulwini okude kabi nawe. uNkulunkulu lo naye ucela kuyena izinto akuphendule. Thiwa ngesinye isikhathi-ke izwe lesaphethwe abelungu. Sebeyabuzana abelungu sekukhulunywa sekuyela ngakhona ukuthi izwe kuthiwa liphethwe yithina. Sebeyabuza abelungu ukuthi yini nina abantu enake nayiphatha nje esekhona namanje. Kuthiwa umongameli uqala wayibuza lo mbuzo, wacabanga wangayibona izinto. Kwase kufika izwa ngubaba le ndaba uthi ngona makhosazana. Kwase kufika indaba yini kaNazaretha, wathi uNazaretha manje mawaphendula wathi uNazaretha awusekho umbuzo wobuza ukho ngale uNazaretha. uNazaretha ngokuqala ukugcina. Mina-ke ngifanele ukuyiphatha kahle lento niyithande niyihloniphe, ngoba iyisipho ayithengwa ngamali naphiwa nje yona yini, anike uyiphuca umuntu. Bunani uvele mafi
Ngiyabonga abanikazi balo Enazaretha njengoba sihlangene ngaye nje wena umnikazi walo Enazaretha futhi ziyophela zonke izinto ziyoshabalala kodwa ikosa into eyodwa ikosa lo Enazaretha sengithi-ke abelungu ungamqondi seziyampimpa phela befundisi kwabelungu lesikhathi sakudala seyampintshwa-ke bese yaba nomfundisi onjengathi kodwa befundisi kwagcwele kwabelungu sebeyasho-ke lapha bethi khona umuntu la othatha abantu usiphuca abantu la emasonweni emabandleni ogama lakhe uShembe uthatha bonke abantu bamabandla abelungu bese bembizela City Hall le endabazo beyombuza ukuthi ufundisi uthatha aphi ufundele iphi base befika behlala-ke naye lapho bambuza base baphendula lo baphendula kona waqeda uthe masephumile eminyango wasebachazela wathi niyabona mina lento engiyiyona ngithiwe uNkulunkulu manje abantu mawuthi bantu thiwe uNkulunkulu bavele bahleke ngoba uNkulunkulu abamazi futhi bayahleka-ke wasebatshela-ke owala ekhaya ukuthi cha uyabona nje nginitshelile ongitshela wona ngizobheja ngalesihlahla lesi sakamtree wakhona ukamtree wasemnyango la kodwa ngizobheja ngalesihlahla sakamtree uyabona lesihlahla kuhamba isikhathi kuhamba inkulumo yenkohliso kuzohamba isikhathi siwile isihlahla lesihlahla masike sawa sabona kulochaza ukuthi uNazaretha biyophela manje ngithi ngiyo ayikho twasambile isikhathi sesiwa lesihlahla ukukhathala sawa isihlahla uthi masike sawa sabona kulochaza ukuthi uNazaretha biyophela kodwa uma sike sawa saphendula saba yitsho kulochaza ukuthi uNazaretha ngeke saphela sahamba
kangaka isikhathi sawa isihlahla azange sibone saphenduka itshe njengoba ishilo sibona silapha entabazweni basithatha kabelungu kwangabhalwa naphansi ukuthi imisebenzi yabo bomkhulu le ibhalwa ngaphansi kodwa yona iyayishoyo izisholo yona ngoba uyena wathi lesithatha maseza basithatha belungu basibeke endaweni yabo sendaweni yabo awungeni kanjalo ukubona lesihlahla ungena nge-order iphatheni kahle into yini nani Enazaretha ukuze inhliziyo niyibona njalo kusebenzile ekhethe inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha unyazilezulu mina ngingumntwana kodwa sengizwe ilayenga aye Baba Nkosi yamakhosi ngani yakho baba umfundisi umbhele asentabeni ngale Jolvet engiphethele umsebenzi wakho emzini emzomuhle Nkosi yamakhosi ngizocela baba ukuba ungiphe amazwi noma mabili noma mathathu njengoba sewushilo ingenzi ngokwami kodwa ngenze ngentando yakho shema Nkosi yamakhosi khona umntwana la wakwangixoxela indaba kababamkhulu lo mntwana usabe wakagumede kaqoloqolo ngaphansi kwasemzomuhle uthi lo mntwana wazalwa insizwa yakangcobo yamzalela intombazaneni yakagumede wakhula lo mntwana ekhulela ekhabonina kagumede kwezkwafika isikhathi lapho sokuthi aluse walusa inkomo engakaqini kahle nje umfana engakaqini wavela aqinele enkomeni ngokulusa inkomo uthi ngolunye usuku wanetha elusile wezwaba manzi wayesebuya nenkomo esezibeka edlelweni eseya ekhaya uma efika ekhaya ukhulu wakhe wasembasela umlilo ingomangomani impela yomlilo omkhulu la ekitchen lawo ndwotshani uthi mesehlezi lana wadla esemphalukulo wakwadla wameseqeda ukudla wasekufika ubuthongo wayiselala eduzane komlilo ukhulu wakhe wayesephuma ethatha umgqomo wahamba eshona emfuleni yokha amanzi meyenzansi emfuleni kwakufika ukuthi akabheke ekhaya wathi ubheke ekhaya wabona sihlanganisile intuthuko omnyama lapha kaGumede hayibo
kwenze njani uthi uyabheka yilendlu elela umfana engimshiye eqambalala uthi ephuthuma phezulu waphuthuma nomakhelwane bafika umlilo ayisowudlange kakhulu sowudlangile umlilo awusafuni lutho loluzongena so uyavutha bhe umlilo bathi bathela ngamanzi kwantanga zimuka moya nomoya bathi bathela amanzi lutho kwangathi bathela uphalafeni wavutha kunaqala awathi afike ukhulu wakhe awafika asekunakele sekuyawohloka ingongo seziwohlokela ngaphakathi endlini akhala kodwa Nkosi yami ushembe kodwa ngomntana wami umzukulu wami Nkosi yami ushilo kodwa ngizokwenza njani wayaluza ukhulu waphosa ngala akazi umkuzongena kanjani emalangabini omlilo akasafuni lutho amalangabo omlilo akusabonani nakade hlezi khona sokuyingoma ngomane nje omlilo ngaphakathi endlini kwase yadela bahlala wabukela wathi cha kusho ukuthi uthi mase kuphele yonke into sihambe soba ngimbonile le khona kuyophalwa lo mlotha esowuthola insizi yakhe ukwesithatha yona esokofihlwa yona uthi walinda kumuntu omdala walinda ngasemnyango nomakhelwane bemkhalisa uthi utabona uthi lo mfana kwabule kwaqhamuka umuntu abawona amaNazaretha kulomuzi bayamaloma bayamaweseni bayizayoni bayiZCC mkhulu lo muzi ngeze ngafika kona impela abakholwa eNazaretha uthi wabona umuntu ehlika waqethe wamaphambi kwakhe egqoka umjivo omhlophe omnyama umjivo omshaya phansi omhlophe egqoka isigqoko esimnyama ephethe ubhoko uthi wafela umuntu wamkhomba phakathi emalangabini wathi Nkosi yethu simakade lepha hambe kwa kwaphuma indongo emhlophe memkhomba ngalobhoko le ndongo yaseyamkhaba yamboza le ndwangu uthi wahlabelela uthi wahlabela waqhubeka wazwathi zonke owehla umoya ingcwele wadlula wazithi zonke izifo aziphele uthi wathi zonke izifo aziphele lazo zonke izono uthi kwafadla woso wawosoka yonke into uthi ushembe uthi uNkulunkulu uthi ngofela kuyena ngeke ngize ngisuke ushembe kule minyaka nje edlule kade eshada lo mfana eshada inkosazane inansi wabekusini engibizile ngenxa zalo hamba ngizange ngikwazi ukuthi ngiye emshadweni wakhe wathatha inansi kwempela ehlaza ukhona kumanje la nje ngikhuluma nje ukhona uthi isimangalazo bonke abantu bendawo bebheke endlini seyiphelile sokuphelisha ukuthunqa manje sesokamalahle ebovu endlini bethi cha sesilindele ukuthi nje uma kuphela lamalahle sihambe siyohwalaza la kade ekhona olwami wathi ukhulu wakhe ngemuva ombekhwehlela ukhulu wakhe wathi uthi uyabheka nangu usabe ngemva kwakhulu wakhe ungala usemthathile ushembe wamkhipha emalangabini wazombanga emva kwakhulu wakhe wathi ukhulu wakhe wathi usinde kanjani
waseyilanda indaba ukuthi ubona umuntu begqoke kanje kubhalwe ngamagama amakhulu ngemva ukuthi shembe emjibheni wegqokile. La ngingasela sikezulu inqobo loqobo mawugejela ugejile makusakhona izinto osobambelele kuzona nezinto zenzayo eziphambene nomthetho kaNkulu. Yazi ukuthi abakini balahliwe emhlabeni nasezulwini balahliwe bake esihogweni bafuna nawe uma ufuye esihogweni njengoba uhlupha ke esontweni uhlupha izinto ezingafanele ukuthi uzenze okuba zenze uzenze wena. Senzoma Nkosi yamakhosi kokugcina manje ngumfana ngelusa awungeni ngibona ihobhe nandi awulelakihle ihobhe ithatha isilingi ngingakubeka ihobhe inyona enkulu kangaka ngizishaya impela ngize ngifike ngibe isigaqa impela nginwebe ngithi ngizolishaya ihobhe kwaqhamukisa lesele ngenhla aqhamukisa lesele ndiza sesisuka la hlabela basuka lapha hlabela sesihlabela ngathi kathusile silethi ngibhekisa aqhamuka imamba libalike ikoshwe imamba ayisezidi imamba seziyaqoqa ngomkhonto isikalisa lesele kanti laqaba ukuthi ngizojoba ngibaleke isasilathola indawana encane nje angazi endawana nje encane lapha ngijibe iselule kadomla laqhamuka khona inyoka ayatya shawumba phambi kwami ngibhekile ngathula ngingqike enyokeni aphendula imamba ehlathi ayibona seyimpofu imthuqu seyinje imamba laphenduka yamlotha ngathi ngabe ngihamba ngamadolo ngangishona le ngayahopha ngizazi lashona apha nami ngezihambela kusho ukuthi ushemba wefuna ngibona izimangalisi ukuthi ungamlandeli umuntu noma ebaleka umuntu obaleka omyeka umlandela somsoli nakwaphenduka usibelela savekile aphendula kithi phansi kufele okade ethi usenqobile impi ngiyeke umuntu ukulandela umuntu ngoba nesilesele lisinamba kodwa besenzela kwenza uNkulunkulu alipha amandla lezi izimanga neke lathandaza uNkulunkulu walo uyahamba wena hawu sibamba niyathakatha awubani uyathabata kanti sobulowa lahlwa abakini kathi gogo wakho nami ngithi awugogo angazi ngezani kulo muntu ebengisupa angazi asengisaqe nakho sengicela gogo umakakho wami babiza bonke bofongwa basethe ngabekela ngicela ngikhululele lokho kwalo muntu nalokho kwalo muntu ukuthi ongenzani kuyena lo muntu usashupha makunetala ulungile ngithatheni kodwa makuyena osuphanini sengicela nabokho ukuthi khululele lokho ukuthi akungithatheni ke niyohlala naye lesikhonzo uyasihlala emhlabeni ukuthi uyahlupa Inkosi yobusisa amazweni wethu sezulweni 185 Mayinkethi Inkosi enkulu uNkulunkulu nyazi Yesu usize nalo milo ayizidlumo nazo simiso uNkulunkulu sokumana kwehlukile kuzwala ngevesi engiqhamuka ngalo angisukumi nokufakaza sokumana nokukhala khala kwami kubheke emakhosini khala kwami bheke kubafundisi khala kwami bheke kubavangeli khala kwami bheke kwashumayeli khala kwami bheke kubakhokheli khala kwami bheke ebanjeni lonke
unyaze siyathanda cha kwenzeka kahle ukuthi amen abe silenda kakhulu ngoba eqinisweni lonke unyazi liyasithanda thina silithanda ngiyela kule ndaba yeselesele nembhalo eBhayibhelini 23 abafana babe sidubula amaselesele emfuleni bewalimaza ngesilingi mawuya lapha embhaleni 23 uNkulunkulu wawuvula umlomo wembongolo yakhuluma isiZulu esaziwa uBhalami yena eyakoqalekisa abantu bakaNkulunkulu ecelwe uBhalaki uBhalami noBhalaki uBhalaki wayecele uBhalami ukuba azoqalekisa abantu ukuze akwazi ukulwa nabo kwakuyithi lapho esazoqalekiswa lapho ngesikhathi laba abantu labafana beshala amaselesele uNkulunkulu walivula umlomo lakhuluma isiZulu elilodwa lamaselesele lathi awubafana lo mdlalo wenu enudlalayo muhle kini kodwa kithi ubuhlungu niyasibulala umdlalo lowo ngani zakwethu odlalwa yithi kuyofika nini lapho siyoba nozwela khona noShembe asinalo uzwela noShembe ubaba mkhulu umqalo wendlela esikhuluma ngayilana namhlanje bathe ubaba babe naye uhamba singafikile isikhathi sokuthi ahambe ngenxa yokubukelwa ukuhalaliswa ukuthi hawu nangoke double intaba nentatshana angacatshangela ukuthi uNkulunkulu wangempela kodwa kuphi senyameni kofika nini kithi Enazaretha angcwele makhosi asendunkulu enakhethwa uShembe iningi lenu nizalwa la ekhaya kofika nini lapho uShembe yohawukelwa khona ngoba uShembe akasebenzi ngenyama kumnandi angazi noma manje yasakwenza lokho ngakubona ngo1966 ngisestem kudiwali wawo bedonsa ikhehle dala ngenqola kuthiwa umkhosi wakhona kodwa bedonsa ngenqola bona behamba phansi babesehambile iminyaka e12 ehamba ngenyawo eya eKenani akekho umhawukelayo ukuthi cha baba phela kufuneka ukuphumule manje ungene emotini nje uhambe phambi kwethu la eduze ukuthi uhambe nje kancane ngemoto ezohamba kancane la phambi kwethu kodwa ungahambi ngenyathelo bonyawo phansi ayike into ebuhlungu yabona unyazi uNkulunkulu ngempela noma imuphi uShembe uNkulunkulu impela kodwa uhlezi kuphi na khona usuku lababuhlungu ngeke ngilukhohle lo suku lolo lapho inyanga yesulu yasebenza kwaze washaya past 1 ebusuku past 1 asekutheni lokho iqale ngayizolo ukusebenza siyaphuma inkonzo manje uzohlala lapha ya size sizohema phambi kwakhe sethi inganekwane phambi kwakhe lento imcindezelo ukucindezela akabonelelwa umuntu ukuthi sekungakanani akaqalelwa nesikhathi ukuthi baba mawuthe nje 1 2 wasungena endlini baba isibusiso sakho senele njengoba silapho uShembe wazi konke esikudingayo sithi inhlabelo sikaShembe ukukhola kwami kuwe kugula kwenhliziyo kukuvuma kwenhliziyo manje inhliziyo ngiphikisa uvunyelo obani asiyeke ukuthatha imali yepolitiki yabantu bepolitiki bese sizobakhweza kubaba simvulele ubaba noma ngabe thukhathele ukuthi akaphume akuyakuncoma kwale meya yayizolo ingabe imeya kangazi lo abantu bekhona abantu esibizelwe bona la izolo ebebeqhuga bobathathu angazi bokindloboni yabantu kodwa nje bona bebeqhuga bobathathu lo nomuntu oyisinokwanyana kuthiwa yena obemkhulu ubephethe nje imali impela ebhekileyo akakhalelanga imali yakhe lo mfana besofa kukhipha isandla phakatheni wanikeza ingane sabuza ukuthi sithini wanikeza ingane wathi imali kababa le
akashonga ukuthi ngicela baba aphume ngimbone ngoba nakho ngilethe imali mina ebonayo namehlo eKenani iDA ihambe nazi inkomo angazi noma zabuye zabuya yini hambe nazi inkomo ngoba bethi bafuna ukubona ushembe uqobo lwakhe kodwa ngeke baphume bona bengamabhunu la ngeke baphume bona ubenze njalo wabo uNkulunkulu Enazaretha koba nini lapho siyoba nesihawu khona noshembe ufuna ukumbona ushembe ezewa phansi bonke laba abahambile abawu4 bahambile singafikile bahlunyezwe yinto okusithi ingcwele ngemuva sithi baba wenza kahle awu singacabanga ukuthi ubaba uNkulunkulu impela akekho uNkulunkulu ongaphezulu kwakhe emhlabeni nasezulwini kodwa usenyameni ukuze umshumayeli nawe mfundisi nawe mvangeli usuka khona lapha kubantu awumananga ngoba umfundisi ngaphandle komfundisi oqhamuke yiyona usuka lapha kubantu ubukuzwe napha nje bekhona bekubikela nje usizi lwabo bekubika kuwe lishona uvithizeke waphela ungazilutho ungathi buhamba izwe likude ngenyawo indaba lezi inkulumo zalaba bantu abantu beza uNkulunkulu bagabile bayagaba lezi igabo ziyamkhinyabeza uNkulunkulu kodwa bekezele ngoba kanamkhulumeli awu wazi wahlupheka shembe emhlabeni ngabe koze kubenina angazi ukuthi wona yini ukusakithi lashi uke likaMahilela lathi uNkulunkulu ohlala ezulwini abantu besemhlabeni isidwedwe leso hayi kwakushenya insizwa kanti ziyaphala lensizwa kaShembe ngwazi ukukhuluma ngiyacela Enazaretha masha kini nonke ngiyacela nani makhosazana akabe ne-long life ubaba nathi kodwa uzoba ne-long life masihlangene sonke ngey'nhliziyo simondla imizuzu nje emihlanu yenele ubaba ephathi kwabantu imizuzu emihlanu yenele ingekho-ke naye emihlanu inyanga yezulu yalakho ibandelela ibanda ngelinyanga yezulu yini abantu besinde ngaphesheya kolwandle besinde eGoli besinde eThekwini besinde phezulu emabhanoyini bese wena uthi wena ufuna ukubona yini uqobo lwakhe kodwa lo muntu osindisa phezulu emabhanoyini usindisa ey'timeleni ade nikhuluma ngokuthi wasindisa la nje umbhelo lapha ukuthi wangena engabizwanga wangena wayofukamela ingane emlilweni washo umlilo waphela waphuma nayo ingane iphila pho wena wafuna ukubona yini uqobo lwakhe yini ungabi nesihawu naye yazi lezulu awenze baba usiphe inhliziyo zokukhawukela lezokuthanda leza sicelo wasicela ukuthi ucela ukuhlala nathi cha thina sicela ukuhlala nawe sihambe usihlangabeze phambili ngoba naphambili uwe sikushiye ukhona uphilile nje futhi nalento kwakhethwa kuyo uNkulunkulu akhethe ungena kuyo Nkosi yami awu Nkosi yami awu Shembe uzoyikhumbula awuzuyikhumbula wena wasiwe uNkulunkulu kodwa baba msuphika ke nathi benikelile nje abantu ko-basket nasey'mbhengeni lonke usizobe liphelile mayisumu iphumile ntokomeke izathi ngiyabonga Nkosi nibusise kwenele amen hayi ukuthi kuze kufuneka isidumbu sakhe makhosi sendukula ke nikuleleni lokho makhosazana nina ninegama yini nodwa la esontweni enikwazi ukuhlawulisa uShembe awekho umuntu ongahlawulisa uShembe la kodwa amakhosazana uSethemba amhlawulisa uShembe ngoba abanikazi besonto ake nibukeni bodadewethu nime ngenyawo zombili kuhlangane nje lonke isonto lihlangane ilungisa indlela yokusebenza konyazi ukuze lihlale isikhathi eside emhlabeni 12 years usuhleni liye eKenani ngeenyawo no one uthi bathi nje halala sezesawa thina endleleni lasibona lathi ngicela nina ningene emotini ngiyanicela hayi baba sohamba pha cha ngiyanicela ningene emotini lapho engifika khona ngithole senikhona kuphinda kulapho engifika khona ngifuna nemoto yenu nifike nawo khona aliphikiswa kiso sahamba sangena emotini nempela lapha afika khona kodwa kubuhlungu ajuluke ubani ojulukayo ajuluka umjuluko owomele emzimbeni ulindele ukuthi kuzohlala isikhathi asicelile kulo mjuluko lo wabulala babamkhulu wabula umjuluko
bathi babefika belungu bezomhlola bezohliza inhliziyo emkhayideni wayethe inhliziyo yakhe inhliziyo ishiye emkhayideni ingcwatshe emkhayideni bathi bafika belungu wathi umlungu hayi ngeke lo muntu ngimsike lo kodwa lo muntu nembulele ngokumhambisa kakhulu ngokumvumela ahambe yonke indawo kodwa nje ngeke ngimhlinze yayisithi laselithi huku umthathu wendaba cha siyabonga mlungu sesomhlinza ngendlela yethu baba sesiyayikhipha inhliziyo yakho siyishiya la emkhayideni sihamba namzimba wakho uye kuphakameni endaweni ethengiweyo kwaba njalo ngiyacela hayi nini ngizobe ngicela anginandaba mina nokuba mubi ngiyemkela usheba anginandaba nalokho anginandaba engihlukumezekile kodwa khena sahlala nobaba kwashaya u1 ebusuku uyaba kusasa uyaphuma ngo9 sihlala naye kuze kushaya u1 ebusuku nje lokho eqale ngo1 emini ukusebenza nje bezoqala nje manje ukusebenza awu bakwethu asimhawukeleni bakwethu masimthanda ngempela asimnikeni limit icele nje limit kuye ngoba sinamandla okumnika sicele nje ukuthi akabe nelimit lokusebenza athi nje 1 2 noma ngasathola inowodwa noma ngezathatha line ahlale nje babike bonke abantu bebike lapho nehlezi nje bebumbuka bayaphila abantu amen hayi baphila ngoba bazovula umlomo kuye asibe nesihawu noNkulunkulu wethu njengoba ngikhuluma ngodiwali ngamazi njani kodwa ngangibona amandiya mina edonsa ikhehla ngenqole ehamba nalo lonke idolobho laseStenga kuthiwa ngumkhosi wamandiya angilibona ngalekhehla lendlela hamba phansi ubaba unayo yonke inhlobo yemoto uneyisethwayo uneyitshelwayo nje ukuthi uyabona moto hamba lesi speed iyohamba nje imoto kancane uze umhlangano ngemuva sijadula insizwa nangu ushembe bayambona unalezi no open kupheni bakhona kubaba imoto angahlala nje yabona ngabantu ngaphandle noma phele phezulu ambonanga elahlwe icala eThekwini umuntu wenza kanjani sikephe ngisasezulini wathi elahlwe icala wayehambe ngeMercedes eThekwini wathi mayelahlwe icala wahlala waphenduka intandane idakwa zonke zeTheku zathi siyayikhetha inkosi yaseKlini siyayikhetha inkosi yaseKlini siyayikhetha inkosi athi mina hawu sasidumela abantu bona benze okunye ngabona ebambisa umbrella sakhe semkhuba yonke into ephatha ushembe inomehluko ngithe ngibona kwaqhamuka imoto lokungazalwa nje ngingazange ngiyibone ikabanikele athi baba uthi baba isuka apha la isisuka le akayithengela yona futhi ngoba imoto uyithengela thengelwa la emapondweni kuphela maphela manga ingakho singaze ngaba yipondo nje nami ngoba mina ngithanda la kusetshenzelwa khona uNkulunkulu uNkulunkulu engasetshenzelwa ucwila imali hayi ngiyaphuma lapho angifuni ukukhuluma nje kodwa kuphela ngifuna ukuya kule nqolo ehamba ngigibele mayiya kuboka shembe inqolo kufanele ngene mina phakathi hayi ngenile nje kodwa kulonyaka ngene engiqhuka ngenile khona phakathi umkami sazongena usele ngaphandle kodwa ngingenile ngene engiqhuka kunokuthi ngisale unokuthi ngisale nje ngingenile wase hey silandela omnye uNkulunkulu madoda silandela omnye uNkulunkulu silandela uNkulunkulu woNkulunkulu wayese banikelisa laba bantu abala wabanikelisa waqeda yangena iRam yaphonga kancane ngathi mina nasemhlolo wayesengena nehawu lakhe lemhlophe neshoba lakhe waphuma phezulu wasikaza ngaphi iTheku lakhuza ingcwele wakhusikaza ngaphi iTheku wabuza wonke umuntu ukuthi kanti imuphi lo shembo lakhe icala uye lo winileyo kodwa cha uyempela ke lo kwesho nondindwa phezulu emaphikeni ngejubane baphikela phansi bezokethunya bakhodwa into abayenza eThekwini babona uNkulunkulu esefikile bashiya phansi point leyo so sesedlule abantu esinti abahlambulukile sehlule kuphasobho wethu uNkulunkulu ayiningolele bakwethu mina cha mina nje ngizobala amamiliti nawe osiyamakhosi ungcolele mina ngiyohlanya ngadalo ukudla ngaba uhlanya lo la esontweni ayi mama ethinta wena khona hayi ngifisa ungcono beya ngibulala ungcolele osiyamakhosi ngizofika nje ngiyime eduze ngithi isikhathi sesishayile
sesishayile isikhathi sekwenele ngoba kufanele uzuwe aze ngashaya itafula kubaba inyanga yezulu hawu uphindile kenani lokho kanti kufanele iphinde yini intembi kufanele ingaphindi ngashaya itafula kubaba inyanga yezulu eshayise etafuleni hayi baba sambe baba yolala uthi mabe sephambi kwami ngeke ngiyolala ile kubaba nasenkosini ngathi umuzi ngowami ngaqosha abantu uma besekhona phambi kwami hayi ngasukuma ngithwalo ngasukuma ngame eminyango ngamshiya yedwa lapha etafuleni olweni ngathi hey phumani ngaphela manje yena uthi ngeke alale ngeke ayolala mabe khona phambi kwakhe baphuma bonke baphele egcineni ngophasi baphele ase ngithi sephelile hambe yolala wathi ngithatha ngisendlini amthatha ngamsendlini kwenzekile lokhu kwenzekelani intembi yenzekelani intembi kwenzekile lokho ekenani wasebenza ubaba ipolitiki esitshana ngapha hawu uNkulunkulu wami ake sithandeni ngempela unyazi ake seneliswe aseneliswe nje ukuphuma konyazi lumele ukuthi inkosi inibusise sesinikelile saqeda ngoba ayikho into engeke ngiyitela onyazini ngicela into enyazini ngoba ngiphoqekile ngithunywe umuntu kodwa mangiyinikela mina ngiqonda lapha kubhasikidi ngiyokhuluma nobhasikidi ngoba osheba bawu4 balapha kubhasikidi bese tuba inkosi inibusise ake sizameni umhlaba wonke nani makhosi akuthenje uNkulunkulu mbukeni baba hlala neduze kwakhe nibuka imzuzu maye imzuzu siphela u30 ehlezi hayi akasukuma aye endlini adedele umsebenzi okhipha izwi liphilise bonke abantu akho umuntu ubani oke waphila lapha ngokubanjwa ushembe ngesandla engafa mawushembe ngakubamba ngesandla ungafa ngoba umlilo esemhawukeleni ngicela Nkosi yamakhosi hlezami ibuhlungu kakhulu kabi isifiso sami ukuthi ngihambe emhlabeni ngishiye ukhona ukuphila nje ngiye koBaba omkhulu ngihlangatshezwe uwe ngoba akekho omnye ongihlangabeza ngale futhi mina ngisebenzele kwenye indawo mina ngisebenzele ekhaya ehleli kwenye indawo nje ngilubeki lapho uyoyela wedwa ngiyacela Nkosi yamakhosi zonke baba mathi nasingenandaba nawe wena iba nendaba nalomzimbo ohlezi kuwo sisize baba iba nendaba nalomzimbo ohlezi kuwo ngoba abantu laba igama liyasho ukuthi abantu abanandaba nentenhle khona abacuphayo khona lapho njengoba ngale ngisho nje ngithi ngeke ngiyikhohlwe into eyenzeke eBloemfontein 2017 ngo6 ekseni ngeke ngiyikhohlwe kodwa sencwadi esambulo ukuthi lapho khona uNkulunkulu noSathane khona lapho bathi befila abantu babayeka baphuma bobathathu babashaya isithombe bathumela Facebook ekseni ngo6 ngathola ukuthi ngoqhamuke eJozini yile eKimberley hawu unyazi eliphelwe ngabantu thathapi lokho mfana ulapho sokumbona mthembu thathapi lokho naku bakhiphela ku Facebook uthi unyazi eliphelwe banazi idumbu sayibona intathu hey athinto nakani athukuthela umthathu wendaba lapha ya kude athukuthela ujikijele umphefumulo wephoyisa lavuka sathi hawu nangevuka unkwanyana wavuka unkwanyana wasaliMangcobo noManinela bathi nya wavuka wawujikijele ukaMangcobo wavuka uMangcobo sikhuluma ngobhombela thina weyimama thina ngokubona kwethu ngendlela uManinela ilimele ngayo hayi salahla ithemba sathi hayi cha ke sebevukile lapha befanele balimele kodwa hayi lona ngeke kuphela lona vuka ulimele kakhulu hey kwaphela nje 3 minutes sawuthatha ilwanza sawujikijela phakathi kwaManinela wavuka bakanile abantwana bonke baphila banalutho kodwa lo Sathane oyebathathe bawathumela ku Facebook akabuyanga wathumela ku Facebook ukuthi hayi sengiphoqekile mina sebevukile unyazi elibavusile abantu bakhona nje la bakhona la balalela ukuthi bazokwenzani la angibazi ngoba balifuni phela unyazi abaye kuloNkulunkulu ababamthanda ongenamsebenzi isidwede sabona inkosi la nazi intambo nomfundisi the baba shani kancane izwi lezulu izwi lezulu
Nkosi yasezulwini, namhlanje silosuku lokuqala esivula ngalo unyaka njengebandla lamaNazaretha. Ngoba uNazaretha baqala ngo-1910. Kodwa indaba isuke ngomhla ka-9 March ngo-1910. Kamhla izwi lamazwi limemeza phezu kwey'ntaba zondi. Likhipha ubhombela isitimela samampondo. Limema ukuthi abayohlangana entabeni eyingcwele eNatali. Yasuka lensizwa umemo idabula izwe namazwe yehla njalo izofuna lentaba engayazi. Uma mhla ka-9 njengoba ngicaphula umhla ka-9 endaweni yaseNtwentweni lapha ePortchepston kwakunabomdabu waseNgilandi ababevakashe lapha eSouth Africa belapha eNatali behleli endaweni yasePortchepston eNtwentweni. Lo mndeni kwakumndeni wakwaCoin, isibongo sawo. Indlela oyiphilisa ngayo kumbe iprofession yawo wawuma-astronomers, abantu abahlola iziganyezi. Uma ebusuku uphuma wenza umsebenzi wawujwayele ubona iziganyezi, wathi uma uyibhopola phezulu iy'nkanyezi wabona inkanyezi ehlukile kunazo zonke iy'nkanyezi, ngisho ibanga lobude bayo behlile ingekho ezingeni lalapho iy'nkanyezi zijwayele ukubonakala zikhona. Le nkanyezi yayinomsila, umehluko wayo yehlile iphansi ihamba ibheke ngaseThekwini. Uma usuke ePortchepston ibheke eThekwini, base beyilandela labo bamhlophe bagibele emotini base beyilandela le nkanyezi befuna ukuyibona ukuthi iyawuphelelaphi. Uma beyilandela bathi uma befika eMaiden Wharf lapho khona balahlekelwa yiyo khona bangabe sayithola, base bengena emgaqweni usuke eThekwini obheke eNanda. Uma bekhuphuka njalo befika kaMsikatshani bafica bathola le nkanyezi la iwele khona, la afike yawela khona. Kwathi umzimba wayo wawela endaweni engaphesheya kuthi kabheka bezayo umsila wawo usuwele emzini wasephakameni. Inkosi eyibusa ngaleso sikhathi, inkosi yamaqadi, inkosi uMqhawe, yakhipha inkomo embili yazokhunga. Le ndlozi angayazi ukuthi yini ezokwenzeka kanti ngakusasa yilanga ekuzofika ngalo ubhombela esuke eNtabazwe ezekithi lapha eNatali ezokhanda leli bandla. Njengoba kucakwa manje lapha phesha ebhekeza yila kumlando khona leli sonto. Uma ngithi namhlanje usuku lokuqala thina amaNazaretha sifana ukuthi ilapha izolo besihlukanisa khona unyaka. Namhlanje siqala usuku lokuqala enyakeni wethu omusha. Make thwase Nkosi ngibe musha enhlizweni nasemoyeni. Ngibafuza abangcwele. Uma singena la kulomhlangano kaMashi ilapho khona sizophendula ibhitho khona la sakhiwa khona kuse singena enyakeni omusha. Asingangeni namabibi nemthwalo edlule kodwa singene sibe musha emoyeni. Uma bayibika indaba la ithunywe khona ukuthi uthunywe phezu kwentaba senhlakazi, bayikhuluma indaba abantu abayaziyo kuthiwa lapha kunezilwane umuntu mayekhona kuyibuyayo ngisho inkomo eziyekhona zibuye. Abanomzana bakhala ngalokho kuthi kunezilwane lapha. Wayesecabanga kanhliziyo emashumshumu kabayikisa ukuthi ngcono ngiphinde kithi zikhona intaba zondi lapha engafika khona kukhonzele khona. Wayesephindele emuva wafika esitimeleni wagibela. Uma esegibele esitimeleni sathi masihamba isitimela, sathi masifika sibheke kaBhoda, sama lapho isitimela singafiki khona estation kaBhoda. Kasekhuluma izwi ezulwini labuza lathi Shembe, uma kulesi isitimela ukusonela isitimela sala ngikuthuma khona la sohlangana khona. Wathi bawungehlila uSolisi bawungehlila bazobhubha bonke labo bantu abalapha esitimeleni. Waqala zangapha qala zangapha wabotha ikitazi wenza wathatha ishubhu lakhe wehle emahlathini obumnyama, wehla phakathi kumahlathini obumnyama entabeni zakanyunguswa. Wayeseshona phansi nazo ehluphekelele livangeli sikula. Yeke impungu zakithi zithi isitimela sama lapho ngemthola khona. Sikhuluma ngendaba kaBhoda entabeni zakithi. Zikhonza izinhlelo
Inkosi zenkosi le ndaba esikuyo uma silesi sikhumbuzo esikuso namhlanje na esize kuso ukuthi uNkulunkulu akasenze ukuthi sizalwe kabusha kulobu Enazaretha sibe basha kubo lobu Enazaretha sikhohlwe izinto ezidlule ngoba ngeze sibuyisela ngalutho. Nalama gquba esinawo lenzondo engakayiye ekhaya mangabe ngakusho lokho ngeke phela sifike ngaba ngishumayeli lokuyiko ukuthi mase zondana asiyi kubo kaShembe. Ingoma ka199 ithi abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana angeke baxabane. Manje masixabana ke singabakabane. Obonyazi angeke baze baxabane. Kodwa uma uxabana nomunye umuntu bokwazi ukuthi awukho esabelweni sezulu awulona ilunga laleli bandla ngoba amalunga leli bandla akaxabani kodwa amalunga leli bandla ayathandana ngoba kwasho umsunguli waleli bandla. Ayibongwe inkosi. Inkosi ibusa amazwazwe. Yalikhetha unyazi lwezulu lwasebuhleni bamaNazaretha. Isibongo sami ngowakwaShozi. Kuboka baba. Kuboka maku kwaNdemande. Ngicela ukushayela isipikile su2 inch. U3 inch ngizoshayela uzugobe. Kwenzeka ukushayela isipikile sisisha. Uthi ayishayela singabe sisavuma ukuqonda bese sigoba. Usitside kunawe. Ngicela ukushayela ehlingana nami. Indaba esihlangene ngayo kufuze ukuthi ngaba akasekho umuntu osazonda omunye kuleli bandla. Kufuze ukuthi ngaba akasekho umuntu osenenkinga uma ukuthi elinye ikhola liphosa kodongeni athathe itshe afika alimbose ukuthi alife kakhulu. Ayikho lonto uma ukuthi uyiNazaretha lasebuhleni. Indaba ehlangene ngayo ayifuze kube khona umuntu osakwazi ukubopha itulo akhandisa lokuthi usibanibani akaphumi kuleli bandla lonyazi. Uma kuukuthi usenale inkinga yokukhanda itulo ukhandele omunye umuntu udala enkulu inkinga. uShembe esiphambi kwakhe from 1910 ukhuluma indaba eyodwa uthi wonke amaNazaretha akabe munye akabe njengebumba likaSemene. Mina ngicela ukuphakamisa into enganakekile futhi nami kodwa ngicela ukuyinaka ngoba ngiyibuka uShembe pen uyakuthanda noma awuthanda uNkulunkulu. Leli bandla liqale ngo1910 langene izibene ezinkulu sezibene ezincane. Akekho umfundisi leli bandla wathi uShembe wathi akayikubhabhadisa wafika waqwile ezibeni akukaze kwenzeke. Akekho umfundisi kuleli bandla wathi uShembe ukuthi akayikubhabhadisa esizibeni kwafika kwamiza umuntu wafa from 1910 akukaze kwenzeke. Yini iphole edala ukuthi libale ukwebhana engabe manje sibamba ngempela sibambe uNkulunkulu. Yini ledala masilapha emapondweni sikhohlwe ingqalabuthu zakulelizwe abefuthi boqala oduma sikhohlwe abashumali bakulelizwe siyabanyakazisa emathuneni. Umashi bangwela ukhandwe inyanga ezulu wamuhle kangaka wasavula amasango bekukhala lolu suku afethe inyanga ezulu kankani kwenzekani isikhumbuzo nomkhisimusi yekani ukukhala khona amadoda kulelizwe abegida igama ethi izwi lezulu uzwakala emhlabeni wonke abegida mhlawumbe ukukutshani. Siyekeleni kwanqoma ukuthi asibekele into enhle. Sasa libele emhlabeni. Sasa libele einkalo zobaba bethu. Siyekeleni kwanqoma. Sakhwebhana sodwa kwenze njani maNazaretha?
yile sibanga ngobushembu sithanda sonke ngangibona mina ngedwa ngabona abanye abantu benezono kwenze njani asiqali nona intuthu eqale kuleli bandla asike entuthweni sisabonana kahle usathi mawungibona uMoyizela usayithenga ikolgate noma usayithengi usudlaluza udla ismoothies nobaleka ethi umlomo wami kuyidwendwe eshile ukholwa uzusho uthi yami inhliziyo engayithetheleli usho phezu kwethu kwenze njani maNazaretha sithethelelana nini inini osohlala khona phansi esithethelelana sibuyisane besiqonde emthweni kaNkulunkulu 1910 leli bandla sunguleka umuntu okwamenza emanzi ngoba hawumfundisi ubani bani ohlole ibhadi uthethe ababhadisa wamenza umuntu wamuka inyoka egoli ingene phakathi komlenze ngamkhwanazi umfundisi yamkhuphula ebhabhasana ntombela wamiyeka umkhwanazi umuntu ayimbambile embhabhadisa wamshiya phansi wathi ngeke Ntombela isosela wedwa uNtombela ngazi mina ngilozini angimazi noma uyagula noma right ikonke wrong Ntombela noma right Ntombela ngiyazi ukukholwa kuyangihlula uNtombela kayi loziwe esingenayo inyoka futhi angene ngayibonile uqala ibona athi yona hlehla ngithunywa ushembe besihlehla sithinga lo uNkulunkulu maNazaretha salima lokuganga kwenze njani Esikhuleni uNkulunkulu ukhisimuzi namhlanje akho into zokhala khalelana wani osizo udlwa yini siphama uNkulunkulu wena ubhizi uyakhala ukhalelani yini ekudlayo wani omzongedwa nesontweni ngaphakathi kwami ngedwa akukho izazami baba kahle mfana intamba bakuthi izandla zinezilonda ufuna iditholi bakuningi ngaphakathi ngicela kube kusiza inkosi lapha ephathi emzini kababa sikaniwe ekhaya kunomfowethu omncane uganwe intombi yakwaNgidi emkhambathini bashadile nathi wehlaza qhakazile ekhaya kodwa lengane yomuntu ifike ekhaya iphila kwahamba izukwana yaphanjanelwa ingqondo izwe ke liyasihleka lindaba kwabakhokheli ababili nomshumayeli wakhona nengane yakho ingumfundisi
abayilaphe liyanganisile ayitosho noma phela kwavele yabe ngekhanda egcekeni ikhumulela isidwaba yenze konke ekuthandayo elinye ithemba ke mina baba kanginalo ngaphandle kwakho futhi angifuna nokuyalela umuntu waziyo ngimthuntu waziyo akekho wazi ngaphezulu kwakho ngicela Nkosi engcwele namhlanje ukhulula umoya wami umphilise umfazi womfowethu Hlasimbe Nkosi angifunga ukuthi makwenzile lokho yokukhonza ngaphezulu kokuba ngikukhonza ngazinikela kwenyazi Yesu ngicela ukufisela umfazi womfowethu mangidi aphile Inkosi kusabezweni amen Amasango haluwa muzi Nkosi yamakhosi mfana wakwaBhedla ngicela Nkosi ukuqala ngokuthi umhlangano usekhenana ndibophe imithwalo ndaphinde ekhaya ushona unkosikazi womfowethu nasebuhleni Nkosi anivalapho ngiyacela ke baba intethelelo lapho Enazaretha sisendabeni enkulu yokuqala kobuNazaretha nokufika kobuNazaretha kwelizwe lasemampondweni ngo-1988 noba 89 inkosi yasezitabeni zaseBhobhoyi kwakunguMashi ngihlele ofisini nisebenza ngabona ngena umvangeli uJojisa emthatha ofisini wathi Mshumayeli zekuwe inyanga ziyabuza banihlelelene emakhaya ushembe zekuwe ngihlalelene emakhaya wajoba nifika nje niqala ngifika iyeza itruck niyazi itruck ekuthiwa ingudle yafika lo truck Enazaretha yafika ilanga selishona ndagijima yonke indawo ngoba ama cellphone ayengakabikho kodwa Enazaretha sangena etruckini inkosi yayisezitabeni zaseBhobhoyi ezivele zonyazi safika ebusuku kwasa kwangena inkonzo ndasefumana ithuba ndaye enkosini ndakhupha umnikelo ndathi ngizobonga uthi inyanga ezilubonga ndithi baba ndibonga kuba usilani uthi ya ngisebenzise itruck yami ngisebenzise idizili yami ndilanda nina nilibele kuvuna imbotshi emakhaya Enazaretha
njengoba sifikile lapha nje ukuba befika sitshela isodwa nikho mabhoda. Ndiyafuna ukudlulisa lo myalezo ukuthi wathi uShembe uNkulunkulu kayiseze phakathi kwethu ndiyazi ukuthi abanye basaba kodwa bangasebenziyo. Mayithi inkosi nayiza kufika kusasa sibophe imithwalo thina sonke emakhaya sizolala khona ukuze uShembe angene sikhona. Ngomnye unyaka emzini kaShembe ebizwa ngokuthiwa iThabane kwafika inkosikazi. Andiyazi le nkosikazi ifika ithi le nkosikazi ithunyiwe. Ngithunywe kumvangelo lapha ekhaya. Ithi kufika uBhomele hamba ngeyashlakhe. Wafika wathi ngicela unibuzele lapha kumvangeli ukuba yini banganakheli mnindlu mina mntalo walolu hambo. Yithi banakheli indlu engurawundi. Ithi ke le nkosikazi uthe umqalo wendlela thina safika kule lizwe inkomo zezilwane zasendle zingekafuyele emakhaya. Eziboshelwa inkabi zazingekaboshwa. Nemazi ezisengwayo zazingekasengwa ngoba zazihlala endle. Kuthi kade safika kule lizwe wayesho eThabane bhekisa kuwe. Bhekisa kuwe. Imizi kaShembe iyafana yonke. Ngaphandle kuba umzi kaShembe utshintshile wena ubiza ngegama lakho. Kodwa imizi kaShembe iyafana yonke. Sayakha aManazaretha leyo ndlu lo round ukhona makabonga uShembe. Kwake kwafika kwakhona ezintabeni zaseThabane. Kwafika umvangeli uGumede enimaziyo ekwakuthiwa umgama imbodlomane. Enomlenze owodwa enqamukumlenze. Wayevuma ingoma. Basingakabikho i-loudspeaker. Nemic mhlawumbe zazingekho. Khona ingoma wayivuma aze umvangeli aqhele. Ungawazi ukuthi uqhebelani. Athi Hosane Ani Hosane lafika likhethe iNgumede ngeyimini lathi ndiyacela bheta sihambe ukhona unkosikazi ogulayo. Sawufika khona safika endaweni yaseNgqamakho phezu kweKhaya Bridge kweNciwa. Safika emzini kaMnumzana onevenkile noma nesitolo esigwilisa kwaDlamini. Singene echechi singumshumayeli khona. Kanti sesiqoqa abantu phakathi kwabantu esibaqonde khona unkosikazi oseguga ibele laphela nya ibele. Kuvele imphunga ngaphakathi. Inxeba noma isilonda ufaka isandla kanje singene. Awu
labo bantu esibalandela uManazaretha babekhuthele babeshumayela bengafani nathi sithina sihlala emakhaya. Savuka senza inkonzo kavuka nathi wabusela amafutha lonkosikazi kwathi makwagcoba amafutha sezehlulekile isibhedlela. Kwaphela insuku ezintathu wasefika uDlamini dilate of Mbaba edlula khona eQueenstown wathi bhedla lo mama isilonda sesihlangene. Indaba enjalo uManazaretha esayiphathelwa ngishembe ekufanele simbonge ngemisebenzi ayenzileyo nasayenza namhlanje. Hayi sibaninzi Nkosi uSolomon. Nkosi yamakhosi, Shembe ongcwele, Mpombela Sitimela Samampoto, umntwana wakho lo Fundisa umkani wasezivele zonazi. Ngicela nje Nkosi ilobe igama esibusisweni usikhiphela Abafundisi. Ngicela Nkosi vese lodwa isho kodwa tethela umbhobho abajazwa akubajazwa Ubaba mkhulu sizingane kodwa sizwile bathi wafika kwenye indawo baphenduka abantu bamthanda uBhombela wayesethumela komkhulu wathi bantu abamambane ongixelela enduneni la ngizogeza khona abantu bakaNkulunkulu isiziba sikuphi nendawo le ndawo ngifike kuyo twabafika endaweni yakomkhulu noma enduneni twahlangana amadoda amayezuthu bani ofuna indawo kathi uShembe base bethasa imiyala simkhombisa isiziba kule ndawo kuba sizalwa la ungabuyi libuyayo sikhombe sona babuya ke izithunywa zikaBhombela wabuza ukuthi abantu abami nihambe kanjani bathi baba sihambile basaba nokusho ukuthi bakhomba isiziba esilimazayo esingalimaza uNkulunkulu bengamboni kodwa washo kuqala wathi abantu abambe ngikhona nisaba ukusho bathi nginikeni lesiyasiba kungabuyi inkomo uma ingene khona nembuzi thina boShembe sifuna sona twindla mthatha kamayekisi aqonda kuso kukhala isigubhu yobhabhathi sigeza abantu bakaNkulunkulu eyabadala yona Shembe uNkulunkulu twafika kule ndawo bantwana benkosi yasezulwini ebuhleni kwama abantu ngapha nangapha bezobukela isimanga uShembe ezodliwa izinto ezidla imbuzi zabo neinkomo Phoma umtshela wensuku njengoba nimbhekile khona phansi uye mabo uNkulunkulu wabuka ngapha nangapha wabhekisisa kuzo wababuka abantu wama njengoba ulibona unyazi alitatazeli ngoba umbhencane
leli mangapha ngapha wathula akathi wathatha isikhathi sakhe wasengena emanzini waseyama wathula bathi abambona wasekhuluma wathi nina nonke la kulesi ziba abantu abami cela niphume ngendawo sicela ukugeza abantu bakaNkulunkulu wathuleka waphinde okwesithathu kwazanyakazi into esemanzini ezibeni engangeni muntu imbuzi mayingeni nenkoma kuyilutho kodwa namhlanje kufuka umnikazi wesiziba odala amanzi odala lesi silona kodwa bambona ukuthi sekufike yena wathula isikhathi wasethi wena osele usaleleni ubani ungabonto esele emazini ingena uNkulunkulu njengoba la uNkulunkulu phambi kwethu ubhombela isiba samampondo mangaba uNkulunkulu bayanyakaza isilwana saziwa sidala senza kwasesikhombe endaweni athi amhlale la wawenza umsebenzi okwasengiyasheshisa sesikhuluma sinovalo isikhathi sihambile nami ngiloba igama lami kuthiwa baba lobamkhulu noNkulunkulu ajabula ukuthi waweqisa umbhobho kanti wawuzwanga ngoshembe na wasebhabhathisa waqeda wasethi ngiyabonga Ngiyaxolisa Nkosi yamakhosi abantu baNkulunkulu wabhabhathisa waqeda wayesethi-ke wena engithe mangicela wasalela ngizokuqamba igama namhlanje uJakobe wena ngwenya futhi ngizokususa umsila uhlala futhi isikhathi eside ubona abantu bale ndawo lo ngwenya uthi uyisekhona namhlanje bengibabaza nje Nkosi yamakhosi ngicela ukudlulisela umbhobho ma kukhona la ngone khona kuba ngibezwa sebethi uthini manje akazi-ke Nkosi mangiphazamile thethelele Nkosi busisele ukuzwile yaza ukuhle sekubuye befundisa inkosi ezibabukosisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlalelo seyikhulu namashumi amathathu 130 ucela umshumane Ndwandwe wasesibonakalisweni asiholela isihlabelelo inkosi Mbusisa Nkosi Busipho wangcwele
Masibonge. Mathafa ududumala engamesaba edudumala amaqhuma engathi kusemathafeni uNkulunkulu wasemhleni abamsamlomo ophumanda bashone phansi abaqamba amanga ngegama lakho uNkulunkulu wasemhleni uyinkinga zonke izinto Umkhitho wanibonke kusasa inkosi imbusisa. Ngicela ningiphelezele ngomsombuluko ngiya ensindisweni eHarding ensindisweni Tebele. Bathe imvunulo inkosi imbusisa.